Araibore isubusin abobot narama meta gwela kada. Itiaisinei lo Akinei lemo ko beratami onyelo mami Itiaisinei ine lemne gweraru lukumeni kasakanya pia kasakanya lo to ni kasakanya lumunja Akinei na lemnu kumna patata kidi gweraru la kasakanya patata babu isubusini lu kesi mara kitos Ejesunos Itiaisinei kalu to maidia tu na Akinei osokoni kwe utatarauria ai moi sirgin lu esomero. Tomo pio nesbobe subusi echie lo mami alama kanu Itiaisinei kalu. Itiaisinei lo la Akinei mamlo le kosejale. Ejesunos lo kwa. Akinei na le mbimu ya kwa tafesa. Lo ya na pesa. aratani yemtoro kidi ame chae pone le jare kwele. Ne jara chana ino situ mara kia. Akinei kamereke kini kere kes Ejesunos Itiaisinei. Isubusinda ichie kesi neritos aito diara mamsa yalama kech kano Ejesunos Itiaisinei kalu. Rono bere ko pani Itiaisinei la Akinei noi e bomudos bere kwapo ida rono konyedo iwote eteba libore ya otakrono balado somero do lokolo kede nyito do lopeja iko panelo kede tenge erida itungano inaite be liboro mame ja iku Aljaisi gulmero tinele esele ni kwa kasasa dole lota mapata na mama pata sa chote munara e mama kisu gusi adite be Akinei na lemi gulor so lukuna kwa tare ra pata kesa kenya Akinei na lemi gulor za kwa kesa kanya ra pata kesa bon ese mama joka lolo jairo fakelare la kinachi te mame de pone de ra nyakare pana e corretto ba kabilu kumini kanya pe bon tra kai saka bon mame be libor Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Amuria.